Pozdrav svima ljudi, ovdje je Lucky. Danas, kao što vidite, otvorio sam legendary chest i dobio sam log. Jupi, yeah. Dobro, ali ja sam snimio taj klip i nažalost, sam ga izbrisao slučajno. Tako da, sada ćemo da otvorimo crown chest i testirati log. Da vidimo šta se nalazi u crown chestu od 2 gema, dobro, to mi je ekstara. Dobro, ide sada epic karta i koja freeze. Freeze uvijek dobijem brzo. Ajmo da testiramo log. Sada ćemo vidjeti. Ima elektra, to mi baš treba. Dobro, što ima morčak. I on ima log. I ovi imaju log. Wow, brate, što ovo svi imaju log. Dobro, ja imam log. Ko princezu. Znači, mnogo mi pomaže ovaj log. Previše. Znači, da ga nisam dobio, ovaj princeza bi me otkidala od života. Najta, mogu sam ja minimum. Nismo njima previše damage-a skinuli. Sine. Zep. Znači, ljudi, uskoro će mi zep na level 11. To ću isto snimiti. Ako niste pogledali klip od Kesića, gradeuje mi na max level. Pogledajte to, stvarno mi se svida video. Dobro. Sad ti ovako pošto bacio ovom u akilu. Uvijek ću odavde. Idemo sad. Ne znam što će to čula. Ne znam šta se to čuje napad. Nešto ko nek udara, dobro. Wow, gledaj šta su elitni skine, 2,5. Vidite, ekstra karta. A ja ovo nije loš dek što sam napravio. Inferno Tower. Zep. Wow, šta su, kako su se branili, brate mili. Ide ovako. I log. I još jedno mortar da pukne. To. Holy tower. Kako je bre? Idemo ovako. Dobro, good game. Ovo prvo smo pobedili sa log. Tako da odigrali ću još jednu da ne bude toliko kratak video. Mnogo mi je žao, izvinite ljudi, mnogo mi je žao što sam izbrisao taj video. Ostavi se. Nisam htio. O, Sparkling. Log. Baci minjone. Baci, šta gledaš, debil glupi. O, gubimo ljudi. Nema šanse. Pa da, nismo baš. Zvijezde ljudi, neka više u sobu. Dok ja snimam. Dobro, mora bi za umre. I mi umre. What the fuck, jaba. 223, brate, jao. Dobro.
Znači to se čuje časno napolje. Minioni. Brzo, to bre. What the f... Da ću dobiti. Da umre precizo. Da je spošao da govorim si dok. Da fuck, ljudi, brate. Hoće nas otkinu, brate. Nema šanse. Gledaj ovo, brate. A sad si našao da ga baciš, a? Gledaj, Spirit, ne možem prođi uz njega. What the fuck? What the fuck? Ovo je stvarno, brate. Šta je napravio Sparky, brate? What the... A dobro, ja sam mislio da Sparky nije umro, brate. Ali ipak jeste. Brca princeza, tako je. Izgubit ćemo ovo mi. Mrtvi smo mi, zato ide ovde. Nemam pojma da pevam, to znam ja. Bolje prestali da pevam. Ogrider, Goblin Bero. Lol. Ide ovdje log. I ipak ne. Ide ovdje log. I omaš sam princezu. Je. Je, baby. Je, baby, je. Ide Hog Rider. I da li će to biti pobjeda? Oći, yeah! Druga pobjeda u klipu. Dobro, ovo nije loše. Sad ću ovdje završiti klip. Tako da vidimo se u nekom od narednih klipova. I posjetite kanal The Pro Gamer JT i The Epic Gamer JT. To ću vam napisati u opisu. I kao što sam rekao u prošlom klipu, ako ste pročitali u opisu, bit će specijal za 11 suba. To je za mene puno, brate. No, dobro, ali da odvjerujem jednu i Furnace challenge. A meni Furnace ne treba. Čekaj, koliko može taći mi Furnace. Dobro, i ovdje ću završiti klip, tako da vidimo se od nekom od narednih klipa. Pozdrav ljudi!